Dini Kemuna, il-gżira li nbidlet f'Pineapple Island, u dawn huma x-xeni li qed isibu ma' wiċċhom dawk li jżuru din il-gżira fix-xhur tas-sajf. Maltin u turisti li x'aktarx meta tħajru jżuru lil dawn il-gżejjer ixxenqu bir-ritratti tal-baħar kristallin tal-Blue Lagoon. Ġabruhom hekk wkoll attarhom kemm ġabruhom. Iżda meta jżuru Kemuna ir-realtà li qed isibu qed tkun kemm xejn differenti. Fil-qalba tas-sajf Kemuna tara l-wasla mal-5,000 persuna kuljum. L-addas Raniero Bord ġibed dawn il-filmati aktar kmieni din il-ġimgħa u qed jilmenta l-fatt li eluf ta' qxur tal-pineapple li jinbijaw lil dawk li jkunu qegħdin iżuru din il-gżira qed jitħallew jiġru ma' kullimkien u lanqas biss hemm struttura biex dawn jinġabru bħala skart organiku. Evidenti li ftit li xejn qed isir infurzar mill-awtoritajiet biex din il-ġawra ta' gżira tiġi protetta u biex dawk li jżuruha jibqgħu jimpressjonaw ruhom biż-sbuħija naturali tagħha u mhux jintlaqgħu minn xeni ta' ħmieġ u telqa bħalma huma dawn.